kubor nakaslem jong unongsan hima. Hadin ba unongsan hima ulawan ra syapi ki parlok nong pek. Eka kubor syapang uway uhebrit. Ubadang arsnem shiteng kerta. Ya ubalatim kumujo saya dhar. Ubadon ke jing shitom hakikmat. Ha kabana kalyang kakmi. Kum kakentai breo kabadum kabuik. Bat kilat kilenti. Kalapan jing yarap na kibreo. Lengba ukruo. Ubakalapun sngau ha unongsan hima. Menta kasmipan, kakat santrik unai lor, kani kajuk kalong kemi, ya kabalatip kum kakong wilsi dhar, kalawan syakman, ban ai kajing pensyai pat kajing pentip, syaphi kipat ba, kibalayarap ban no senyang, tang nakabenta, bau kun jongka unyo no, ya kikmat kibabiang, pat kibasyai, kum bayayo lem, kiway pat kikena. Kakong wilsi haringkat ulok, Kilia perkat bah, pada kawai ke jingmot kila rai ban lej pak sumar, ya ujo saya dhar, syaka wai ni ki jaka sumar sorkar, kabala pau bah, kabadon syakari Nepal, ya kabala tip, kum ke Meki Eye Hospital. Pila ban keli, kumno kini ki kemi ki kepan jong ni kulung, ki poi kwa ban lej pak sumar, syadu syari Nepal. Kani kadai lingba ke jingarap, jong uway ubreu ubalaju yalam teng yaki bahayeng hasem di paralok parajor ban lej pak sumar yaki kmat syakani ke hospital bat ya uni ubreu la tip kerteng kum uba paskiar kartamba di menta paralok tunginya ngap no kai baga kong wilsi dhar bat uba paskiar ki don ban pensngau hangi hagani kapor. Kawai ngadon ba ngan ai kublai nungkong ya fi kum unongsan hima mo bala yarap yang iban pensapreng ya kanika kubor nakabanta ba kipat ba ru kila yo ya kanika lat bat kila ya sening te nakaling jonga te ngarayo pediang ya kapisa kumba silang saupusan Sana aja. Oh, ni mat ban le sumare u sha tishpo Nepal. Ni yo jengtip lang ba ka pun namar ba lang ba ka ne ka social media mo ka ba la palai te long kumta kan ki pun long ki pun ki breu kumto kan ban ya thu ban ai khubor mo ban ya pentip lem kan te idon iwe iba narang sken te ifun ita kan te ibatai ba in bat ikular heru ba in yalam yangi syata ban long ba in ban le sumar ya uklung te nalor kataru yong ba kajenglut ru long kaduna te ngaru ngasngo long adon jengkermen hi hakata haiken ka bangala tmu te nadep nata pade te long nadu shwa ya kaneru long kiladon kibru kiba la ya thu yang asha pangkane ban le Nepal ngai nguru yaki pa ba mo bakia senyang ba ngai kublai hiru yaki harangkat ka jendua ba na jerong unyalam kenyangi mo bangin poisuk poisan cakata ka jaka ka ban sumar ba ngakermen hiru ba kan long ka jengjok ken hakmat jong ki ba mo ngimpat jukendo ngidang sedang ban kenduk mentaka senghi yai andai datang lang bakapun kabangi yo penyakran bat tar hadu ba ila pensisa ya kan ka jengdek yalam ifun men step yangi ba ngillet inlet yalam te ngiru umta kan ngila sngudai Lalu la syai ha ngai knu e ublai ke paro ka jing yalam jamu ban ke jing slori kemi ata ngai ku blai ki ru ban kam ta mi ki bayaram ki beram no benta jong hin bawa ni re ngarwan dik lang begini ya kan jengtip ka ba tikna tengi haban kali ya ini iba menta te ka jengdek lenti te long ila bata syai ba long inlet la syai te ka bos kan ni sabaje te long in po syati hakas ngi ublai te nang to pede te long ya ka jeng sumar te long dalak po syati trai nginsa tik de kata Kakak jong akadi paskiar kartang mau, bacong basa orang sekian kebahap blok mau pelan, ke distrik ke DIS ke Sihel.
Kabanan kong ngas no ban ay kublay fi kanong sanyima kabalapan mi lang bagilat patay ko lang ba ka social media habang ay lang bagi YouTube bangi ini kong ipan jingrap nakadaw baw si tom kulong kakmat banit sumar sabar te kumubriw habang ay di nomor phone nga screenshot nga kren nga call kong kalong sisa yung hoat kalong te adin ngong te long na ba kren kendiat yung long ang pet nga sini bun nga don ki perlok babun ki bahing basem ki parasnong prathaw perlok perjor haba ngai kandu bat kinong we kita kar nga yo nga ya long perlok umtu nga tip hadin kata ngalit ibanilam kidon ki bahing banet sumar sport Nepal baydai berkakmat tiang tai kabyang bakar kom sumar kapesar kaluduna tenata kadaw nga ong long na be befin pila kali na silong ban sumar kahutikan no kalut iong nga kalut kumba silak tam tengok nga soba kalong pin fa itu ki report bayo nang lang bagi civil hospital nang taka na po bansara ikel na tukumta na bawri bitrale kumta terter isan nya nga hadin mesan nya nga pa chati lang bagi te perlok nga basa iya fa man nakapol tateng ladang gidon gibru bapang ne nga pa swa chatai ong pech ne kane kajing pang kalong kotamta te adalit sumar siti kanlut kembakan do namar babun kibriu tenteng kapisa yo donar mo balik sajingai te nga kali kamta te ui wang la kanum no kajing pang kumta kare apo ka India currency kan long pet kumta sau pau donai te nah nang tang ong akong pi nakalian jo nga long blakloy ban la pi di manjur te nga ngayo te long ngapha siti ka report ki ong ala te mo ong ala pilong pi manjur nga kloy ban yalam te hadin andre kamlong ka basuk ban sri yalam pat wad nga arong la don lilok ki kon ki kiti andre kumno kalamya kandu ngin su yalam kum tu te se ka partai ka asli plat mentang ngaso ban ai kublai sa sini pi mapilile kumne long kan long fair mo kinong yalam ro kin safe kinong yalam ro kinong safe terus orang kublai sibun kafun ngila phone barbon rai keji kendu first time mentas ngi hang ne mentala sausan fasnem ngi sel ju sim jipesa ai kidor gelong ying tentang kibriu baduna kayo ka kod rai gi jinglut kum dikam tu ro ngam ju uyo rai nadu gi bailek baiwan kum tu malang sa spend ni halabe hakajing la de ken ngam ju da phai kemat than rai ngaso ban ai kublai sin pat ini kong klajing lut kelabun ye kinong kersian mo ke bela dang ba kepesan rai ngali dari tonong yalam su yalam tanda kabor sudah mo kamtam iki kino kersian ket mo sun ai kublai te kum brio te pra brio ke don iki jingi bara merap keleng markeleng sethi ngalawan kumba ar phosin ye ar power purna na tamta nama ke jitip benga ngatre po central government abun kiwi ki ben rio bangai kanduk bangai trelang kidon kiwi ki brio ke sai tu kana kumta terter ken bal sumar seta kalong kumta sumar seta long kumta hadin lang ba fast tan lang ba ki perlok ngalit seta je kidon ne peli bai trelang hadin ang tapat tang sisin ang tang lalai ibet lasyai sawo ka reporting ka dai lasiteng sa po ISBT andre sawo je kan me bos ya kata ngam nang batay namar fi ngilet sa po government hospital namar nga perkat bapli duna kayo kokot te kanla ban simpor kar kom suman rei ka pejinglut ka duna rei ba pile cha long private hospital rei ka jilut yo se ka khambun mo radaw ngla ong nginile chapo government namar ba kadon ka private hospital tiro ada kikis ka ba andre gile be chapo ki government hospital mar ki Bangalore dada ban ya kumta ngi perka ngi direct ben no chat ngi direct becha jonga juga ka hospital kartengka mechi ai hospital bapo betamol bahab jalpa ba japa district Nepal nagaleng jonga ngasno ban sajisin ngaso ban ai kuble ki ba ke balakasan kamtam APU nong sanyima sajisin apabila lekat ketika kam boleh nang karko ipi unai karko ro itik ba be kasan lem om tang mantamo kumjilong breu prakasi dalong kenu wiji breu rorong masih banirap ngini kini hari kijing rap kat bala tengi persang mo do boleh kamtam nga ngadon la kam kajam telada ngala don biang kam kajam kadi kam ram changa ban le ai lam lam taki babli habna kayo kakot kat bala ai mo honrei ya kata parlong kum sisa kam dai than e ban pau gumne reng la ong i rong nam kwa mo tamai ong pet tiba yang ba marsua lang ba kijing rap tu dalek dari ban petip te ngamdan nang ai ke syong kulisibun